ko PM ewo court ewo adenta na your money bail of 500,000 Ghana cedi and other for sureties eno ne boys ne kan ho no de course so ewo adenta court anopay. Enti video da so yi we na de asem nyina baaye ka na su an omu claim sa Adwoa asafo na tika no na obi bisa se eye de na yenua baayi okopie mu wo sa wo se ne nua no ebo no ho safo hene wo se ne ho hene se wo ne bedi ne papa de na asem ne se asem ne se enu ameka asem we wa ha se in as much as say be mai what say ampa se one ma order boys ne say car na ebe no mun shutu car no a as of say ye ka say obi bia na okuta dance say eye Kwadwo kantanka na order so mun shutu no yensan ka ne bio say pay our checks a wonso betimi aye Kwadwo Sarfo kantanka ne papa security company no omo ye licensed omo kuta licensed to operate as a security company and they are licensed omo have the right to hold weapons. Now yanyina yanya analysis enipa no omo Ghana ma omo kwan say omo kuta weapons omo ye security company omo licenses no obi di car eba car no de aba no you see me I don't see you omo so ni tua say ade no omo nuane omo boss no ye no o ye ade bia nipa bebre ni nya adwen. Are you telling me say as a security they are there to protect lives and property? We are sure say omo betan say obi di car ba betwa for mo so mi busa mo wo de yenka no kro without any emotions. Ti yenka no krepa. One, who Adwoa Sarfo. Only mpanifon bebre akokot. Akoje court sermons e de ama wo mu. Etu kopedie wo fie ho. Me kwase anu no me masam nyina no no. Masam nyina no no. Yenyi emotion nto ncha ne yenka na wo so anko the next person. Anko victim. Point ne say, onua ne fie no oye na de. Said ye oye ne say yo say nyo. Ade na wo kopedie yi. Mi wa oni nipa no twemanson. Oni nipa no twemanson. Na wo security yetua omuka me say omukuta licenses and don't play with it. Say a security person kuta licenses to operate. Near man kwan so onkuta weapon. I'm telling you say don't joke with it. Don't joke with it. Now wo the car a tinted glass ekoko face wo ma wo pesa wo kire say. Onyo munyi oba na be ma semfiri ni yen casinas humanity yenu aba na anya de now or the car no kopim gate nim so imagine say security they are there to protect lives and property now on no boss omo protect the boss wa no ma yedin now they have to fire the car tie the yaka no memo bia na da o and o ka se ko mu ga so mbeku nipa nka omo nku nipa o ka no they a deterrence case na kopie court enya no asem na meka but yeah in commentary position the area no. Not because so we are talking about humanity. They were protecting themselves. Because get to know the kind of copy mono. Say what the kind of copy mono to me, or the kind of copy for any person and guy any day. And yes, or your bass, and Munya, so your bar or your bano, or bab and master or baby our agony, a nipag or Bayankas or Benny agony, Yanocre. Because one, any pan of Claudia or an owning in Yagin. Only in Yagino.
ade na be man pese wo koye se obedi ni papa de no oni ni nyaadwe so wo kopede ye kra woni fie ho eno ni asebe so bisa ho wo kopede yi ai Ghana de bibia ba na de emotions ano enti enra police for no sa pa ye kuro mu no on sa assemble police for no we say nipa ye na mo the emotions on so call court ya money bail sa na be see police will have the right to arrest you and take you to court. That's it. Guess way I'm not me see me come the merit of the case, but yet you say o to fie na obi the car be powura gate mu a obi na obetimi defend you have to defend yourself at all time. It doesn't matter. Na se kana nkombe so mukuni pa oka nmu a I am telling you so Adwoa Sarfo na nye bulletproof na nkombe timi akuni pa tika nmu ko se ni pa tika so mo ye matwomafo so mo ye hwan obia na obetimi determine so wa form matwomafo aguka na ade o mkoye dey obia ntimi nyawe obeda hu. So the only thing is say security should deter the car no eba no. That is why omo shoot car no. Yeah, and as an nkombe so mukuni pa tika nmu ato say ka etuo no mo to kombe kuni pa oka nmu etimi memo bia anyi next time ye nua ba no mo mfa emotions ni sa ebia trimuden koye sa de bi we ya wawu sabi nkwase yawu mema me ye nkata so eno anon we nya asem bia wawu ya nkwawu nkwase yawu to the sense say car na eba no you don't know what is in the car because wo wujitum sa unuan ade a wo kwan no an ebia ne guilty conscience kra ne ene nya because ni nua bebre asore atia no ade okwani nuam se nya boto se mi nyai me papa sim na medi ade enti ezo hu se nipa no se dia ebi kwa bone aba ni trim eye Kwadwo Sarfo no bone aba ni trim okodi bone enti dia nteza okopede ye ho okopede yi enti munya se ena we ese ko me Sh00tings dabi tie ka na kodu no ka na anko gina ho se Adwoa Sarfo no nante a there's no way se kombetutu abo Adwoa never. Mama nya pretend no se ne wasi form en wode akoma pa na ekofie ho a me nya sure da se ko obi betutuo Ghana fo asemba hwa asem no ena obi ka no where police work here because Adwoa politician also politicians they always protect themselves protect them enu ntire bia ka se yakoche guy no se be ya ebema tension bi aba form but ye ka no kre men koye sa mistake no sa wonu obi nya adwene obi hu na se oye na dia enko fie o men ko nko yesa ukoye on so oye don that time no oye ni fie o a private property and or the right to defend himself we are later na police ebe court but asem no dia forget it apart from say bia wo ukuta big shots bi na wa ko ye bibi dia fair enough eti ye nua ba na de ekwa fa so ko fie on wa nya de ni nua bema no onim se wona na etwema nso wonim pa so mo twema nso onim. Let us stop pretending onim into obi tiri fie ye na de a wo ko odi kai ko boni gate mu za agede yi kono so ba kuni Adwoa Sarfo ona ba de ka do bodo yi ni efie abugu se Kristo Sarfo nyina de ni esi papa na nto onti ase o de lanku so ko na chia no oba professor de abogate mu de gate na ye obi na abie o Adwoa Sarfo na ye sa de no mo hwe we ade da fam nyina na ka ho ni o kle ka ho we ade fam nyina na ka ho ni ma de fam we na ka eni obi ahwe enra na ebi mo say what the car ne ko boy hen what fa ko boma anka ni car ayina tutu da ho so wan fa mo gate ma mi si mi asamba ho ye pa dance o adanse ne de kasa enye emotions ena obi mu na oye oba no no timi tu car de copy mo bi gate na oye oba sabi adwene nya adwuma no ha ne ka jo say ma nyuzo ma adwen. You see the people do some things no much that hide behind me oba me ebema sad na ya me mpe no oye oba ntide yi if you are a woman so what oba so just oba ni adwen one e cancer omo mo yes and they are trying to always malign women na mo so mo jitu e ma ni bi so na mo ji atin e na me oba oye oba ntide yi. Do the right thing as me oba. Do the right thing.
how can say who took out go obi a na etwuma nso e go wura ne gate m mon ka no kura nkyere no me pretend Ghana for pretending boy more pretending ti da bia no that omo deceive me deceiving me can strain obehwe ahwe won hwe akọ anim but ebeba be si de ye ka no a na wo bia one na etwuma nso a nipa no wo se ne papa se woni ade wo se da bi ono pese make this wo se mempene wo di kai kopedi oni fie ho first question so bisa adwa no wo kopedi oni fie ho wo kopedi ai ade no wo ye no anfa ma asori dem wa ye no oye ono ankasa ebo no safo hini wo no ani fie wa ma so even go there enti eye nhwehwe ni mu na Ghana no pretend kakra na asa wo peye asa me ni sa agro no asa no ba yen kan straight yen koyanim next time wo dia wo koye bi ebi a wo dia wo bebo otu akunkwa obekun because ye catch us say Kantanka security boys no omukuta licenses to operate me catch you now omu right to hold weapons tie the American omu right to hold weapons it is their there to protect lives and property so omu feel threatened as a security guard no obi di care ba na wo gina wo wo dey atra next time koye sa be mistake ne we obekun ma auto ebeje wonsem obekun owia obekọ court yen komra na wo wuko evensually dey now the attorney say enwa police for no omukofa Kwadwo because na didin wo case ni mu enwa ne fie na asem ni siye enwa no sa na as police here eno omukọ court no ya ma no bail on any boys no say omunko no omu appear I think say 29 or 26 na omumra omunko nsambra case no court will be dinti yemfa ye de no besi ho na no kure nso ne say enwa na ye bisa say me de adanse na ye ade wo mo se papa no ese Adwoa na eni na de sa video no mfamra na ehwe bi wai ba bia OSEBO say papa na sesa na no ya kan mo mfamra na ehwe bi. Let's finish what we are doing. Okay. Yeah. Oh, okay. So we will solve it amicably. I've said it 100 times. A minute. Oh. You got the interview, so please. Let's finish what we are doing. Okay. We are some of us omo pesa wo de wada na wo krokro na sa wo krokro asem no na kwesa wo probia dabi da we nya sa wo probia asem see face asem ba be straightforward o ti asem no a em pretend bloggers ni media phone be pretend me ntesa o twa asem no a ehun da ho clear wo mo twemanso abusu ya twemanso wo so no yemfa bu phone so ne ko bi fie no ano no enye wen ko gina me enkoye ne yekukun no abeka se na obi ka se na unim se ni nua no unim se unia na ntidi ai unia no na anka wo so ntie na asem ade wesu wontie che say there's a friction there's a friction now enra ne ye ka se samose papa no osesa na no ayesre mo momfa danse ni bimra papa ne te hei obe frim no no adi ni nkomo musu mutie papa no mufa na no asem so we nyame na papa ya kasa na wa ka asem a de wo kan no osesa no mufa no mra so amuse ese bukum na we asem we ni anadwo na mase no we yebeti OSEBO mimi hunu se o woni interest wiase de obi a woni interest mi hunu so woni interest eno ntia ya anyama bisa afo nyine de ho Ghana mpanyifo nyine na be hia hande ayi de nesi ti esi awi ahante so wona esi papa nan ada Ghana fo ase bebre so wona esi papa nan ohina kofra ohina kofra wona esi papa nan ohina kofra adwasa fo na yesa ade no so tim gu force roman kadi pe gu ankum twimi nyina go bekum wo mu ze nipa mo no mo do so papa wo de force bom atwa fo musunya so kum wo mu ona na yesa ade no edo bibi ase yase enra na yenua ba je se odi adanse ye beba asem ne se mo se papa Kwadwo kantanka mo do no okasa amuti mu nyame no papa e na di nkomo we ansa na wo be frim enti se so fa hafa enipo na okasa amuti no e de na se waka asem a
mo say bema ni subanye ma menka asem woni anuanom nte ase menta Adwoa asafo ba me say ayo mabusu ase ba mo de aba highway ni so hwe o ina so acha say o ba ya ade a wani nye ho no nche say nye oba no. You can choose to say papa no ayi ni say ne ba no na eni ensosi di no, but mona life nyamofe enya sa na mo betimi aka se bia o wa abrabo bia mo ani nye ho eno de nipa bia no sabi metia obi o kro hwemi amani nye de me ye odwame, but asema me ka no person oti sa na wiasete. You can choose say you dislike the guy, but ne papa no asem you can't change it. Na sa ne papa no asem ntimi change ne dia ade na wo ka kire ne say ono onyina ho no wontwe ma mo nkosi ye mo nya decision nkosi ye ni papa ansa na mabeka mo mabeka ndi wonye ye nya nokore da. Me say I challenge them, and some of papa ne kan ye no mo mfamra bonten, because asori ma de moya asori ne say papa ne kasa ye final na so wayi ninsia na mu ada ninsia na mu de mo mane nkasa na mpasa mo make decision ma no enya nokore. Papa no ese ne ba no ni na de de a ese mutie ne ba no enya sa de ne mo mu papa no ye ka ne pain a kire mo ene mu no, because enipa ne say ne ba we na ye ne toba oni na de won kasa ono ne ma asem o ka no bi pese o ye say oh we yes anu ono abi o say me ba we ene ni ma de akwanza politics o mu yi president ba on the choose to say we nya me vice we nya me deputy we nkoye defense minister en chese wo no party for na aka no enya sa na tie. So man no say ne ba we na eni na de in any decision esa ne ba no na mutie no na wontie ne ba ne de na be ene na wo mu papa no. Me I'm not here some better phobia. Some more Christos of sorry for no, dear Monia mo ye chere no. Papa ne kasa fine finito. So now, papa ne se ne boy ni eni na de. Aden I will say, mumu kwaya ye decision without ne ba no decision amu esa mudi so. Sa umpo, you need to listen to the ne ba no as papa ne didn't see ne na so no. Eni na mumu papa no. Na me ankasa me hwemu kakra ma ye ne say, sa asori no. Enkofo bebre wo mo ye corrupt. Now, for them to get their way out, no, Kwadwo Sarfo no, woman nim say woman timi manipulate no. Me hu sade no. Omo hu say boy no woman timi manipulate no. Enu ti omo gunu hu fin, ye de bia bia say be ya no hu be ya hyi. Enu ano no. Enu ti no mo adwa line no. Because sa sorry no nkofo bebre wo mo ye very corrupt pa. Wo mo ye corrupt. Na papa no omo tete no a, meti bia sa na papa no ko be frim. Omo tete papa no a etu omu nisa ne ba we no omo sa chance no etie ne omo pe bia tu na twene kura na omo akofa de omo ape papa ye ne di ni nkomo ha mientie ajasafo obi a wone doba nyankopon aka kire Yesu se we ni me doba so many enti me wo doba wo so many a anya bone o pate se ne nyame na ne mabebre ni wiase na de ne nipa ba kope no ka se we na osomeni nti me so Kwadwo and so many me ana ni Kwadwo ana so abefa efie ho me nyini me yansanchene nti me po bi mande ana me so meyi Kwadwo e se me wo no na nkasa no me so for dada nti opo Kwadwo e so for o say you hime e say dia me if you what abusia wati o e de na beba se papa no sabre no a word of course you say umpo it means something happened before papa you kro bewu tie ni ye pa o there's something wrong papa na hu say enipa bi pese o mu scheme bibi tia no nanka obi our point and by then we use caution say umpo means there was a competition. There was a competition before papa ne demise. Oti yeso o ka say umpo Kwadwo Sarfo kantanka ko friend ebedi na de. There was something wrong. Etini ba ne ya we say wanye bold a o metwa fa no so. Yentie papa ne bi wo de tie ne bi wo. Eden nanka wo ka asem o use say umpo means wo hu dem pesa mo ye. Na de ne nipa ba ko pe no ka say we na osomeni. Nti me so Kwadwo and so many. Me ana ni Kwadwo ana so abefa efie ho
Mayini, Mian Sanctuary, and to be Probi Manda, Adamus may Kojo, and say, your woman and Casano, no, so for that, and two poor, Kojo so for, was I working it, and said, yeah, me, if we add now, we say, Power, I don't know, the Bia Upia, Ghana, my Haji, Mantemba, cry as na Oji Ghana, Saji, Manina. On say, Ghana form, your tears see our heart. Baby, I for Batiasi. And then I met it to Kojono, Nakojono, so I to tell you. And a bear a war and twas war. And the Minio Grandma, ever. Kojon see the one, ever. What could you? Me just said to Donna Wahana, you be a na Sarfo Junior, Nana Sarfo Kofna, Sarfo Junior. A dainty potting, and now we know. In him say, a young Mamunano, Mijidi, and your nail boy decay, me boy. Baby. It's an on your Babeman so decay. It's a dinner down soon, tia. Wajuma bebre away ni nyina no wo yi uba otoso num ananso na de hyenesa on say continue de yesu ni say na trap na de yemu an yo hwa ne college entimi na mo ho na mo se onipa bia no ontimi ntre wi ase enchene bo enti unia mo na mo so ma sabe mra Mumma me di obotumi atie me no tie masaw enti me so da no me manya anama ba ko a otumi twa ne tiri nyina asakosi na afi ya ba wo no na madua bode sei na bo ha abo ha memu enti ya wo na pe Rastaman was is the only one left in job creation. Nobody can stop. Mujina so na ye bo video bi. Asemi enya no ani. Papa eno ono abie na no aka na sempen. Na wo wuwie ya afede mo asem na enwonwonan. Etiye nua pani OSEBO. Me de sese wona crusade no age aginam. The second papa she ye so be defend Adwoa of but adanse na wa bonten ye mpese wo de na no kekere ba be ka kire. Say there's a constitution no OSEBO. Minua yes papa no mo brande ne se oye entity bi. Mo brande papa ne se oye power. Enti so wo ka asem a eda ho. Nti ye da no sa akosesa na no papa ye anka ono bibia oka bia odbegina microphone so no woka. Nti ye da na afi na mo say ye ntwe constitution no Ghana for most of us you are very corrupt ye criminals. I see a twisted document ye yad ye chen obi anti me da bia me pass many pa na kan ye Ghana for ye very bad. Ye very very bad when it comes to twisting documents. No nye ni se documents ahodo de kogu embassy ye di kokko da amanfo nyina nye ye. Etimi de OSEBO jaja say we see yen constitution jaja OSEBO jai boss I might know say you are fighting for your interest because I mean some of us people know some things somewhere. So eti the atiane say yeah who dey defend Adwoa but entwe papa na no ngofom and can't say there's a constitution papa na several videos nya keka see ani ba bia no otwa say wono wo ka se bia she book bi mu da bi okay some ka wo betra camera mu ne keka kire wiase Zaga say yen ko twan yen twa constitution dia chama chama ye won krofo be gia tumba me party me page you so dia me dia me pretend me pay ade aye pretend me pay kura na OSEBO wo say wo mu busa no UTV ababa wa yo ka say wono so ye Kwadwo Sarfo adoption ba kono no ababa wa wi papa no ne tete no o UTV ho yentie no wo de yenti ampa osi onene doba osoneni eno nche se omo maka no otan wo mu Ine me doba osomani enti Kwadwo ne somani enti adan na echire asem bebre ana bibi foforo bi wo hono mo a omanfo enimu ana bibi bebre wo ho amanfo enya awe okay eni sen ampa
Osi onini doba osonini. Eno nche se omu maka no otan wo mu. Okay. The ekoba emi. Odi asori no hye ne nsa. Eyampa ni doba odono. Odi ni companies nyina hye ne nsa. Or a leader of the church. With the old constitution, Kwadwo Nidi was mentioned as a leader of the church. Okay. And now in Semane Papa Kafa Nuna, now or a CEO, now or a CEO of Kantanka companies. And now 2024, the France and Papa Ebe Frimuno, or a amendment of the old constitution. Papa ye amendment of the old constitution. Emma oyi akofransi from Okase me ba we me ana me se me de nati me na so me ana me so we say enne me de mensa asase ye posisi am de ma no wa sorry mu any company am de ma ni nyina no ma de ni nyina fi ni nsem empo ma onkwa sorry. There was an amendment of the constitution. Papa yeah, or the Kwadwo see so as a leader. Modern CEO no. Papa say amendment. Hey, OSEBO. Hey, OSEBO. Papa yeah, the amendment by OSEBO. So if so say the Apostle Kwadwo Sarfo amendment of the statement no one country we say. Papa ye now him baby OSEBO ka me hu say eye enabraba se say wo tie say na papa no twi Kwadwo CV no one want me answer nyini pa foforo no say majasu me kwa amu hwem nyi foforo hey OSEBO jai senior jai na we die wo yes our integrity na e wonya problem e ma bi betimi abaje usu ba we die OSEBO jai na me pa die oboa wo yes ada bi e betwitwa video na sisi so OSEBO jai asema wo kan pa die jai Edi amendment. Obwa. That old constitution. Say. Nebano. We yine friadie nyina so. Emma ye sia several times. Emma o ya sorry. Emma o kan ye. Eka say we. Se wo so wo ba no. Na da ase. Wo de we japadie nyina be ma no a. Obetonton. Na wa se we japadie nyina. Hey, wait nyina we OSEBO konkoshi obwa. We de senior obwa. Yeah, nanti papa ne ka semwe. Yesrem mo fa video ni mra. Ye mpese mbeka secret ye twa krata because Ghana for media me Ghana for ase. OSEBO jai. Asema wo ye die. Adasa abrantie no ompena sem ye. Obi enyo for se pena se bia wa ye ne mo hu sem bia kire wo. But se papa na no asem no samuzo osesa no a mo fa evidence ne mra bonten. Ye mpese mo ka secret abi. OSEBO jai. OSEBO jai. OSEBO jai. OSEBO jai na abu OSEBO jai OSEBO jai we asrama said papa no ka se wo kan papa no ni bibia o bia video da so monfa video ni mra bonten OSEBO jai say ebisa ni obi a wo se wo ye ne doba wo de na sini na so wo ye leader of the church adentina fe na Musa de na kosi so as a leader of the church obi a wo ye wo hene na ni suba mboni binti ye yi ni na sempaboa me pa o chew ye sat me ni so as ohina na because OSEBO obi anu a wo yi ni na sempaboa mo de be kire ye OSEBO jai na aboa ye senior we nku ade o ya keka ko we die wo de different from papa she de no me once no say ono ye the next papa she we die OSEBO jai because papa she some be kan nyina with factual evidence base OSEBO jai baby crop papa ni yi ne ba ne na ase no fabra tie there's difference between say papa no ade ne ba ne say woni wa ne ba ne hwe chi na emo ne ba ne ye niam bi o kana sem empani say ye power pampam ni ye Sh00tings eti abrante ni so ne papa tie ase no there's no way so ne papa ni ntimi nya friction na ne papa ni ntimi ntia no ene sanke ye nya nipa OSEBO jai na aboa jai monfa dance ni bi mra ne hwe baby crop papa no e ka say wa yi ni ba na firi ho no eno an ye pe bi ahwe Hey, OSEBO, asempa OSEBO. Ye, o defend Adwoa about OSEBO. One here, over later, no benya problem. Jai. Media me mama massage no, but
papa na kana sem it might be say bema no owo character bi a ebi a some of you no mompe eno ano no enipa bia no a wo perfect osebo it might be say Kwadwo Sarfo ebi a wo character bi eni asori fo no bebre mompe fa yina mo nkyere mu saa aw mo nkyere mu saa but mo be strategy bi a mo be say busua no ya ti me ka mo ntie o mimi dia me ma ye me be chichichi nyama so da bi ti mo be say mo papa na legacy mo say no dia mo ye mo sha se ye no na how say afa ni yentwan no mo fa krata bi mra bonte say papa ya kana no asem evidence da ho wo say wo twe wo ye amendment bi je constitution be mu jai ye Ghana for ye ti game na say OSEBO na ayi ye nua ba bi hwe wo say ye fra no Eeeii Eeeii o kire Eeeii so obi ya Ghana ni other tribes so opemasem pepasa what am ya metal I think say wo hwe video no enfan show trim say water asantene ama me mepo asem da menye say mistake no obi bia opemasem bia me respect umu ami mu ubumi ami bu okọ na obi a tribe bi so water asantene asa ni ban metal no nti pacho pese onya sa notice no say odi akomapa na ehweme a stay tuned on kam ya menka why Eeeii obi kire tribe bia water asantene bia me metal no me pese me making it clear disclaimer na we are aware why because santini bia no so de ta bia why enti MC bia fe no aba oba so na ye kan santise na umpa obetimi agya hwe me nya santisem kokan obi asem sanity why ena me nturo se obi beka se water santina chinchina me mpa na se me nya bi da water sante permita we me enemy once you hate us santina we me enemy nti Eeeii open masema stating why me so mpa wasem me on kasenti amen kasenti awda but the moment I will show say water santino get ready you hear the venom why period eno ano no me nya sa santifo bloggers ni bi no a wo mo ye nya atwem no musuro other tribe me nsuro tribe bia ena me meka wasem but say water sante pay hu say we me enemy open hwe me Eeeii when you love me I love you when you hate me get ready you hear more why period me gidi say wo comment section utie ni ye eti yanku yanim eti OSEBO no OSEBO niema a woye no obe creative problem de ama ebusua no because papa no so ubu no odena no asem agya den na chinchina obe so sesa asem no say na papa no ya amendment OSEBO ja na we die wo mu ne nkasa okay ye penu ene ye be fa no okay man die sana okay mami bisa wankasa personally woni dana Kwadwo Sarfo muntamu te say oyobi a woni mu no one day ne pain mo fre Kwadwo ankasa ebusa ne se Kwadwo woni OSEBO muntamu te say a Kwadwo be ka tre wo se obi anono ensene me ko OSEBO okay mini Kwadwo ena mframa emfa ye ntam me do Kwadwo even now me ntan Kwadwo me do Kwadwo se minua nemum ne ye na metan okay every say Kwadwo nan ka say ni how closer me ne papa etie Kwadwo ka say ni how closer me ne nua no nyina atie Kwadwo ka say ni se me nya obi keke nemum I'm one of the family okay Kwadwo ka say ni se so obi peni yi a eye mesebo every say onipa ope wiye adamfo ope wasem oni ne ne awo ya ade a enya obetuma twenwa gina aka wani se minua ye wo ye no enye entimenye ni sei na ne awo ya ade a onka because of abi akakaka wonye fi wo nti ontime nka wasem oni ne wotamfo enti Kwadwo de onu se mesebo for the fact that wo ya ade a enya meka no ense se metan no obi a oni mi ne Kwadwo ntem bia nim se me Kwadwo asem papa okay nemo ne ye ana mekan okay wadaro mame emfa hu se minim se mrepam ye besa ba wakachi bio na yasan atwetwe nkomo nti sa bread because they say no ye the next so nti sa na ekese asafo ni nyina engine ntomu ana e honom no so no te say se asafo ni na bagina tomu a eye se ade we a omu ye no ka ye obadwam na asafo ni nya ntiase okay if we say eye asori ade enye nipa kakra bi ene be kwakose baabi ebe akoye
Any can say and ever. Yeah, the Festus, ABC so as acting chairman. Your boy Jack here, a wawushi, a hot and Omudinico see so. Now then, a movie leader and Casadia. Festus, yeah, Festus as acting chairman, as a mamma. What the Constitution said, no, as a mamma. No, be any assembly. You didn't see it. And then the leader and Casadia, you don't have someone. Except the papa castle or say, or no dear, a sooner, Constitution amendment na papa ye and I'm paying 49 years away. I didn't tell me the papa no was about to na mo use old constitution no na mo the old videos papa can no 70 cent ya wo catch me e security on social media wa bra no kweda ho sister OSEBO on say unsema wo kan nyina no kura ne say me say abrantie no ebia na wo ne suba bi nya wo fe yen kan sa ba sa ne papa no asam ne de mubetumi adi pusama ebeye den sa mo de beba abonten mubetumi adi pusama eno kure se eni pa bi wa ne suba anya wo fe but why Mahama tiwe jo Mahama ne suba metai ba we president de na be o president Mahama tiwe ne suba metai ba we president de na be enti constitution ni dia OSEBO jai na Ghana de fabrication ye de OSEBO jai senior jai na ye kan nipa ekogu fie wa na omugu on say ne so ya sorofo ni bia afi secondly enya sorry na choose the leader mo ye musi papa ne kasa e finito nti ede na sorry abechusu leader dia mo ye nyina no obi odwene hu bia ba hunu say there be asori ni choose the leader of the church ye papa ne bonified property na mo sa na mo nyina mo gitum say oye munyame nti ede na fere papa le from ko yi leader papa no si we na medina seminar so we ni me doba oso mani mu kantanka sel wo ye munyame fair enough na waka asam a ada number some come make decision mam edi mam munyame no sa na ye no asori no na should listen to the guy no na mu afutu obi amatu no for but you have to listen to him because munyame ne say woni wa we na hwe na chi it is osuba bi na mu mpa esa mo twere de koma no eye ya mu be ye moyi amu ye say ya santifo aye say ya kanfo aye ye huni ti huni nan fi say ka ye dia ka say busua ne ye aye no ba ye kan adwosa fo kra so de funu na kosie esumunya fo say ababa wa no mo fra no kura mo ntenka enti moyi amu ye hunu dia mo ye no say ye ehunhu aye na mo be ye o say ye the spiritual funeral say ye church ye nima de kro because it does not go in conformity with the traditions and culture of Asante. Fair enough. But you need to listen to the guy because Kwadwo kofrano na never pass oni na de one never chere de obaka biasa mutie okana muntie de ne papa no muntie no asam no sa na tie okana muntie de ne papa no muntie no de aka no enti you no nya fe na nkofo bi be god awdamo mu ye mistake am papa no mu be messing bibia up di ensem no eye tietia papa na no asem no a wo kai eno na esem di so ono na esem kobusa Kwadwo da be ne yenye papa yie da be ne ye correct ono na esem tie no ano na esem tie no esem kobusa no Kwadwo se papa ni wo na ahwe na chi da be ne ye be yie no ye no wo hin ye be sie no wo hin no wono akyerem na mo wafuto obi ene adwenkyera mo akyere na obi amo mafa kantanka se munyame na wakasa maferi e mo pesa mo sesa no de moboa munya na mboa na no asobo hwe oso hwe nsema akeka kire wonu yaketoi en na wo bopa me eku ni pen nsema akeka ye nyina se nyo after that wakasa enipa wakunu fa adanse bra so beka se wo ya dia wo mpe okọ ka se en wo bopa me eku ni pen nyina nsa no na yere osobo nsema akeka se hu and so wakasa or be taking on say so a different issue crowd et media me fast munsie me say asori mafo no ntimi decide my boy no eye nua no omo ntimi decide ma no omo ntimi decide ma no because asori ni decide ma kantanka papa ne tias you can't decide for him ono wakasa finito eti some person mu ye omo nya yo some tie de wasini no ne papa so won tina nan no ena sa mutie no mo antie no a mo nsam we be ye dad number part 2 mo modate nto eno ano no e be ye dad number part 2 mo benya problem o
mo benya problem because otias ye ninu aketo bia enu obe challenge no nti ade na papa na wudi ninu enketo ana sori say ninu am say dia mo ye nyina no problem na mo create papa ne tias ye ninu aketo bia enu sori betia no say mempene say wo na wo lead ye papa church no ede na papa na wudi a o ma yi wo muti something is wrong somewhere na esa mo papa tias mo pretend na we na mo se mo bu papa no na say efunu kra na yesi wo mo de ayere yesi efunu yesi wo mo hunu ba bi yese wo mo se wo mo hunu we de dad lumba part 2 wo de yesi yetia o ka sa agro na edi dad lumba part 2 pa na beba afo wo ka sa hu yanka dad lumba part 2 pa na beba ohun di wo so bo yesrew ajaguraja kro ya ko bo wura lumba asemu ene yetia o sa se ajaguraja ka bibi kirew we mu nyina master keys o so bo jai ajaguraja on fi asam kro ntimi nka no odibo twa to wi ase pa woni ni Kwadwo se wo hwa bonsam na wan hu no na wo si akofena Kwadwo Sarfo a oni ni obonsam Kwadwo oni ni obonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otam beso wo bewu woni pa bie ni obeda na kunkumbo obi abewu eni Kwadwo wo de opa kumu nuanum nyina na fa wo papa agapade nyina na wo papa na odi agapade no ba ye kra no waja hokọ na wo akofra wo kasen kodu obi anku o oboni ebekum bible say oboni ni na me say ba the time Ghana fo behu dia wo Kwadwo wutie no wo benu ho what di bonne ma obi o wa so mu bi anim say wo ye wudi ni wo ye kromfo obi anim wo ye no odibo twa to wi ase pa woni ni Kwadwo se wo hwa bonsam na wan hu no na wo si akofena Kwadwo Sarfo a oni ni obonsam Kwadwo oni ni obonsam wo de obi anwa o so obi anku a wo otam beso dwene hiafo ho anytime members no pema sem sa me dwene hiafo ho mo san ye no ana ye de ma police ana om se da bi we de mu ntumi nye na ka mo ye wo awoshi anopai mo koduru ho na police fo aye ho ma se ya ma mo kwan ama mo nye ana mo wia mo ho eni pa kakra bi wia o mo ba Kwadwo fie se o mo ba no mo de na besi so as a leader ode abuzafo ma muntie o ode muntie na sa Joseph no oye se okoye woman power semo o baby a papa na soro wa kofa police wa gogo because we politician ode muntie o wo wi na wa sa tuka sa wo ko ni fie on sa me ka jam se Joseph no cause problem no ode tie o Kwadwo no ni asorefo ni bi ya se omo koye sa inauguration ni wo on papa residence no baby omo ye no Joseph asesa police ni soldiers akogo ho tie o nipa na ko ni fie akosha ni fie no oye na dia wasa tuka akoho Ghana for no mo ye bad won ade on so bo na confirm na say Ghana kra no mpe violence sanka yo obi anko no so ne boys be face mu ho na nka ne moja agu onya sa enso opagya ne niema eko ni fie on so mo hu na say mo ba bi anko okoye na ade no mo ko stop no mo di police no ofa ne niema no ko ni fie won pene ho asem en wakoye ni program eye de na sa tuka akofi ho forget me see yenye bad papa Ghana ye very bad etines Adwoa no ekoye woman power sem enti kan mu so obi anim nipa na egu kanum omo mpe no kure enti omagege so aye emotion enna wa yoba enna no oyoba no otuka de kobo we get him munye serious yankuye ni tena me ka so se bo se onya na me de Ghana fo no ye very bad so say the constitution at the end ye nya constitution bi ahwa de enti am se ye nya ne se hwe lumba case bai hwe court justice Dorinda court case ni rule no de bai hwe picture ne dem se we na ye lumba picture no odoburu ni twa he Ghana fo mo nyo wo de hwe 2010 odoburu ni 2010 o mo se we ni picture court ko dia dance eje hu chocolate hwade ene dem say wo tena se magana ni di nkrata bi fo wachi a ho waso ye be hye no
and was about Jamie and you. Peter, wait me a far court. I'm here, the about ruling mo. I'm here, case in a pie. Mudia Mujo. Oko court documents about Peter winning them. Uda Mujo Pichano. 2010, Mudia Mujo. Mika Ghana for some I will be always say, Missy Ghana, we are bomb bad. We are very bad people. Yani penny phone, you're very bad. Uda Mujo. Monja baby ani panen ne rengeshe. Na monhwe nsa na monhwe ani mo no. Uda monhwe nsa no. Ghana for nya. Hey, me say me mananti kuro bebre so na wo po wo mo anya pa ye Ghana for. Ye ni boni hu nyansa papa. Broni kuro de kwankwaso niema bi ho a wontimi nye. Eniema Ghana for betimi aye no. Hey, it will shock you. Ena na yo abusa say, "O tende wo hin da say traditional marriage yes ring." O tende da hin fa say traditional marriage yes ring. It was about ja say amendment no me nyintum amedi am pu Ghana for wo boni ye we yetrimpe ye nkoso sankrata de se ye ade hwe Kwadwo fosu that lumba yes 2010 en wo ware ye hwe picture mo de eda court on krata mo hwe picture eda court on krata o to say o beje Ghana de ubewu wo de di Ghana for achi Kwadwo fosu ni o 2010 that lumba ni 2010 yet yes na picture be popping up 2016 odobro ni ejina 2016 monhwe ayi ni picture e ba bonti 2016 hwa ha 2010 ni buda monhwe o Ghana ni kaso kwa krata ba wodi amfie wani ne ejina ho waso ye be ye hye no Ghana udi wo machi wo wadwene anya adwuma wo be treke o ma ejafori misofori udi ahwe 2010 unto odobro ni and so Peter with the court on kratem Peter we at the court on kratem o ama judge diasem momani agye oda mo ye ka Ghana for asem a wo say udi amatrama minya o ayi say me dey krom for the minimum suba papa but wo tenase na omo won betreko ti ha akwa na okodi adanse ti ha nti adanse a wudi ye no edaben na that lumba be ware odobro ni ye ben that was 10th April 2010 2010 okay at the time now we adults where the abro 18 that I say at the time now where the fear be saying me no that say me 51 years next month that's fine nti adanse a wudi ye no edaben na that lumba be ware odobro ni ye ben that was 10th April 2010 okay at the time now we adults where the abro 18 that I say at the time now where the fear be saying me no that say me 51 years next month that's fine nti na chese na unfia onya akwala kra nti if abuzafo me ka Ghana for asema nya se metame am nkrofo dabi me ya Ghana ni ba me ti Ghana for asen tina me am say ye nkrofo ni tirimu odene boni ye do dia wo hwei ene da so no 2010 to odobro ni we ti lumba 2010 ni hey wo de echena na mewura yi court on krata echena ni we picture we na wo court on krata mu e kodi adanse e court na mo hwe ba bia rengene ni pa ne nsa ne hye nti we ede anipa nsa pa ni hey ye wo de echena na me kasa asemu ye mie phone la ne yemfa nipa be 5 bi on echena ye be gura case na me de ye kromfo ne de etumu kan cho osebo se onya se wo so okofa krata bia ba no na ede hwan amen momi anwe ya ho na me de osebo mi anwe ya ho kofa de krata afri ye kromfo krata so wo de krata ba wo kwaje di wo de tena ho papa na no asewe no ano so mo ni video bi o mo nyame anwe ya ho that lumba case ya kaka ye nya aka picture akode eda court kuma say high court abaye court document obuza say baba aware wa se court se ma ware mo hwe mo ye funny mi so do na ti say oh nyame do de she ko na so ye wa ha o na picture no 2010 picture ni o
Odishe yasemu Krobia ye free boni ye de ame enchiao na menchia opizo ne na dishe enu nya na odishe na nsami hu baabi na interview akesi bi na opizo ho na na menyi ni se Canada nti bia na ye Ireland pofo wo fazi o na me gina wo fazi ye kodi 8 days wo kromo enye bete wo fazi ntina Canada Toronto abonte so oni stormy ho sa no na open so hobi na mo Canadian police any state government no Toronto governor and the security privacy security they born ho ban ya di enye ubia na ye de artificial share ni open so net wo dabi crop bia wrem people kotoko hene hwe kotoko hene mo yamasi ye onze ene okoba yi bahuse babia idin ayedin na aya na awirehosem da bia meka me se oman bia ye region baako ado akoso na emienu ene kuta oman no mu na de hian se ye nyina ya ka no ye de hoodin ebeta sa region achi ene be ma oman kro epumpum na se entuma anya sa de a na ye do tai edi enimu a oman no ye betan de eti na enkoyie da ye bebre ye enkoyie oh Mr. Dollar nakate Mr. Dollar nakate sister we gina so me fro Mr. Dollar na I flip o ma pick obi abesim oh hello Mr. Dollar yeah aha to asoma me ntina aye nwanwa se the BBC any Al Jazeera no ni CNN ne aye akese wo wiase na nipa binumu a ti bonkofo fo bi o modwene anya adwuma na yanya BBC am nan kasem na yetiwo se akwa bi de ayi Dawuda a obono nsam na ne se oye ohi David puto wo hwe na beka se ayi Asia chimpanzee no wo Asia no nansan yese obi edibidie akwakopi Australia wokọ Australia immigration website ya ewo ho eno no Ghana radio station na hokan dabi danka obi tese open so awonam a oturi nan opie fie kwampo no na search light da no so mesi wiase da hoyi oman bia ni asase we so a oduru wa police debate ni sa so mo say wo na wo kwa fele kwa so be ko nanim bi si da wasase we so aye we bi si da wasase we so edi wa wo se bi betumasi no bra na wo kire no akonya na otiso no enye oso ya na akọ baabi dabi esanse onu ye bu no ye bu no oman bia bu ni se de ye bu ehemfo akese te se ayi UK king san ye bu no pepepe enti wontunu nan ko baabi te se de wo kro mo hene te se okọ China na se okọ ayi baabi a na okotwa politic do okọ nye bia enye bia ye bu se okro o man na wotimu no se de Ghana president ekwa bi a ye no ye man invitation sa pepepepe ene ye no eti se munimu a ena nanu na o kire mu no eti nimra ntibire mu no ene ne babia no owi na o kan ko nyote so asena no o kan no ene babia me wo sesi ayi no ma film na ntibire no enti me nam fona no mu ho eye na ne bia ben hene a no mu invite me no na nyo mu nko ntimi emfre me biem dabira mu ntimi nje sa aban de bam Canada aban de Ghana aban bam eti wo ya Ghana ni a kire wo se ahenie bi cha ahenie bi jitu sa umpeu opa akose po jitu mu a wu ezanze ahemfo yi na chi mu kwa na obu mu die no sa ahemfo na tese wo but omu nyina ha esum na biduru sa fie ho a ebi etwafo hene ebi ebenkum hene ebi nifa hene a ye esum na wo de bo ho safo hene o bia wote ye no odise nyame ehira no na dumadi a okodi fi Poland ebi aduru US ebi aduru Canada no
na ɛni bɛ bi firi mu aba no ne sɛ Ghana ni ba bia bi nyɛ mu mfasoɔ esan sɛ na educational fund yɛ nim ɛnyɛ asantifoɔ nko na nyɛ mu mfasoɔ ɔmo a edi mu okuko sɛmu a ɛde wɔtai ɛni bere no bibire nyɛ mu mfasoɔ nanso ɛden sɛ obi a nyɛ mu mfasoɔ bi mpo bɛka ɛden sɛ obi a nyɛ mu mfasoɔ bi mpo yɛ de bɛka because ayana Obama ekura kan me otumfo fan nanso da bɛn ye di papa yatem wetima ka bida ade amo ye no very bad guy ade amo sɛ on campus sɛ ade amo ye no enkyire buo ne ayi on ka bida dabi ɛna ite sɛ appear stadium o te sɛ dibi ana obɛda fom na ana me ya sɛ ana ni pɛba no kwama bɛda ɛsɛ kamo twini fi kan na nim mo twini fi kan na kamo tunu twini ba bi ɛmo pinso ka bɛsin twam ɛzanze obi ani na tema ni kabida nanso obi ko kasa ntia mama bo ho apia stadium nanso na wa pretend say odon ana emiya na nyame ekoso enhira no enhira de wonya bebere na me so me die ni wo de che me hwe wo pa na me hwe wo live live do chi live nyesa agro to na me hwe mo say odi che odo ben ho anka me hobi nanso so akiri wo akiri nye hwe na ye nyina de mpaye etra na nachi obedu osumbi mu eye efe opie nso no yehuni convoy esi ano efe yehu ohini bia pie yesi de Ghana on ye kofa no me fa convoy edi na chi bi na me di a che e ko na ba ko me fa ne live me ya di convoy di police wo di animu ni a kire ne ye sanso ye nam kuro no na no be result de ko na de wa na mpo Jamie de na kwa bedue na audition bi twatwo no na menua no mbrem Adwoa Sarfo omuse dano be kan also oba be press conference bi say ne papa funu bi e wo no onu kwani ni bi e wo na obekọ ho a chese president amana kwani ade ma me kan say oye mistake say o papa o abusua na no kekan nsem bi na oto nsa fre ne papa abusua bi wo Kotonu ha wo papa ni abusua bi wo Kotonu wu na Kotonu na oni abusua bi wo Ibadan oni abusua bi wo Dizababa oni bi wu na abusua polo de egu kumasem tu obuo ma sa abusua polo ku kumasem no a omu na se wo wi oni nua panyini omu na se na se wo kọ omu na se onu di kita ho all the time wo fi ase so onu di kita ho all the time ka papa abusua no ebe tena se na ka issue bi wa onu nua no ba akofan ntam no nkomhwe asiesie minise nkombeye but mo mam ho kwan nkombeye ansa na omo hyida but abusua no pose omu ni ba bi omu nua ni omu ofa mpo eda omu nim dientia dienti ena mfo boni ni die emfa mo papa abusua to siasie mesre enema bi ekoso bia no yina yesu bi omu o nyese yetie ne keke ne ebo ho semamu ne ma comment yensu bibi ewom na o papa ewo abusua wo film tu nya sika se de na papa abusua no akora wo 15 years na abusua panyina pa buoni ni die ma sa akora no na sa asem to opa na kok sa akora na ase na woni ne mfa dwene na mun kamum enye ntutuye ebeboa wo de shem daze me daze pa Mr. Dono no no so no on her films also this year go high energy big shout out goes out to on her films yenkwan yemfo yenua bai sister net say nyame adumo mpacha onso sister me ho ye pa oda ma yenti nyame ntia mo nyame nhyira mo Canada fo wo ma kire do nyame nhyira mo ba 29 to 30 for to America ya agro nyame beye that's right bitia watie fo nyina Apostle Sarfo emei Adwoa Sarfo ani ni nuanim sebe Apostle Sarfo me papa no me penasempa because say ono no wanye sebe asofo no omoji a no omode hwe omo ne omabusua nko aboboa na sori ma papa ne ma eyese 7 ne yafrum ma ne omo ye 7 o 6 o 7 but ma wa hwe omo bro more than 200 odo omo akọ adoption for omo dos o odo omo akọ school ni ade enti me penasempa ba sebe mo de manka ne ya omo fa nche me problem ye akọ yo ka ho bi okay name Adwoa Sarfo anye papa ne bapeni Kwadwo ne nya ne bapeni papa ne wo babe mapeni wo ho e man penimfo wo ho Adwoa Sarfo ne to so 4
Kwadwo no na toso se 5 or se 6 ansa na last born wo ho but mpanimfo no odi hweka na nyame anim nkwa wonim wo da bi omo de omo ama light mu da omo ama light mu odi we mu na kire abrofu mienu ya wo mu yi wo mu na omo ya abrofu a enemani mu ena oyi wo mu de wo mu to na koma so kyekere na koma ho show wo mu ma nipa nyina hu so wo mu ne ma a wo mu na kyese wo betimi aye bribi penimpa no so wo hwam da na owu ye ni mu no tie ne kasa wo tun so educated aden san kampanimfo bible kura ka say sabi sa wo ware kura na say bem oba no wo no no na wo ko ware oba fofora wo do na memfa peni no ba peni no right enko man ketewa enti mpanimfo na wo ho no jai na mpanimfo no ye mpanimfo a anka we nyina ma emienu na wo de wo to light no so wo na egu ani mase o womu na egu papa na anim ase sa Adwoa Sarfo ne ni nuabo yi owu ye beginning na ntokwa ne start ye na nsia wan se abusua pani nso beka sa Adwoa Sarfo a edi funu na kosie ye ho press conference eno osebo kro ya yo osebo kro ya be defend ye osebo kro ya be defend sansam sami be ye damage control bi wo mu Adwoa Sarfo na ye adi bibia kenten ani aso wo so nya ba pani empanimfo wo ho ena wo boy yi so nya ba pani empanimfo wo ho na sabe kura soro kura no mi hu ye papa mu se adom wo no so na adom a wo no so nti na ne yedi nachi enti Kwadwo ya adom ne bi wo no so oba ya so ne head no wo adom Adwoa Sarfo apeso wo ye head o wo adom na mu se wo papa no so di pagya asore no Sadum ne bi wo anasa say papa ni wonti asor na ba be ye a business a company I a properties who was obi ne head company no because asor dem hu ye de adum musi adum ne ye de ye onyame adum wo no so oye nyankopon wa asasi so Kwadwo no so ye nyankopon ana Adwoa Sarfo anso ye nyankopon ono so kita sa adum ne bi a wo mo di be di asor yanim anka me hu ye nyankopon kasa ntwusu obi kura wa asafo ni mu na nka campaign se wo akire no na mma no monkonko dwene di obedi anim ni di obedi obehede na asore ne de ye nyankopon se yate me nyankopon de nyame dia enti nyankopon na wo so twusu obi ebetu ya bakra sa mfi abusua nim enti wo ya mokoko hu ntokwa nto nyoma we nyina beti eden awofo amowo amutie yen aya mamu mfa mu ntwusu emani bi enye mu favorite na mu ntu bi mu nwu akiro na bi ampanimfo no kra na nka nyansa wo mo so anko mo betimi de nyoma atoto de ye but sense obeyi nkola mienu we ya abrofo fu so mo ya abrofo mo na wo do wo mo so mo maame mo na wo do mo sade yo no wo mo na egu papa na anim ase sana be parents bebreye